Cheddar, your friend. And then also about my mom, so and it's a Cheddar. Ọba bẹ̀bí sáà náà fi ọlọ́sọ de sáà àti òrìṣàfọ́ ẹsẹ̀ náà fi wọ́n sáà àmàlẹ́ ẹsẹ̀ yẹn. Na ọbra bẹ̀yẹ bàpẹ̀yìn etí Cheddar ẹ̀na ẹ̀sì dọ́mọ a ọ̀dẹ́ ni máa fọ ẹ̀ẹ̀bà yẹ wọ́n fà bá. And then yes, also Abba Fee, our Babachia, Ebusia, no Liomo, Edi Amani. Listen to you, Babusan Paiso. Now, bound any charmers from Co Bigger. And first one free hard is at the city and the sorry. Jenna Possible D, the Cheddar Chammy, or the no P if you have on any betcha. Chammy, I was see, Padarama. If you had a Boko Monamana. You. Nana Chami Cassie. Yet, Nana Bigiacon, I friend Cheddar. On also Baha. Of the yes, unity. And one number. Won't you say? Munkua Munsu. But also Baya. Or Mamma Yako. Na is Sua Musu. Or Mina Esu. If the penny for say. Those who feel any more now, Musuano. Or one so and I'll need it. Dear Baya, if a man Yako, yes, children. I'll wait about your cobble for customer. We are here to Yako and we are here. Normally, we know what is happening. So everybody know Cheddar.
Nifru. So we are here to tell you very much. Chame Brofudu, and Chame Kuchi, and then Yashani Hay. To come Brofuna, we brano, and then the Akuchi Kaka, and the Amai. Of our Mounts who bet Amano up to Cheddar say, oh, if you hire your boko, Nanso your boko. Ingrani say, where's Busome Duba Co 11 months, and on one cassa 2 and more at the bar. Apostle Safo suaye I wo gumwa empota ene papa bi hia di hu komo bebre empodi na ni so ade hu no eto nanim se nyame na dom no ba beye emampanyina obi ma oni ni nyanyo kofa sonko se de oba ye oba beto ye nyira papa na oti na adwam komo bi oni ni di ye no wa hodi mu no sa pepe ene free hodi ba nyina otie na se mu ho ye nka bi hye mu kra ena oma inya ntia se opese okwaya resabia na okokohwehwe ni pom kakra madaroma oduru hono no ye sese aduyefo ye bia no omonso eye okono nya ono nkwa ne koye oni ne ma ene ne mrantie ne maba woni omo ye adwuma ne tusa anomo okoye anche ena doctor fo no ma yinyira nya ntia se omoni papa ne wo ho o ma hwere bia na so wo krade en kwantimi be ma be yebi wa me ni nyina papa se wo de dwuma no asifo a oba busu amane no na enafom na enyagro na so yegyina ye wrati ase ade ba akopɛ na de bia na o ka kire se dan kwamba bibi se sia ye bono nansa na onfa nante kakra mransa ni titi ukra biem eni say ade no besi abra pempem so de akọ no ankasa ne ho meda obesere ni aka no atumdi nyama ho meda no atwem ansa na bibi e wo ho no mo bia no ye ne omanfo aka e ma so nyanti ase e de ma omo agya de na oka no nti wada ma sada no si ya wada yurem fida ya wada ni dine ne honam se sada no si ye no e ma so ya de every abogu so ebo mo yem duku abi abonte e ba besere de kire wiase nyina se bibia ye din na so na nya boko ya wada no twemu ifiada no twemu memenda no twemu na se na nsa so abesenko afi du kwasi ada de na emu kra na ye din bisa so na si be hwehwe no obenti be hwehwe no na ye hu no na afi eho asem bisa na ye bebre nti na wo se ye to aso na ye boga na nyina amanye eno ena ono ankasa ne ba lawyer Joa Safo edi ba beto Ghana ni biase afa na nyina anim se sedi amanfo titere wo mfa no no sa pepe enetie na kra efra ne ntima e wo ne tintin na se odaya akwansore pada ne benkum so nti na ene yabo biase afa na nyina amanye samre igabo ya maba bepi no bi eye amane boso nko aye de bo Ghana man no bi bia obeba ha se de asie ni imu hihye ahodo se ye na wotwe ni di se be ye deduanan ana se eyeye no nyina no busua eda so e wachi a omototo na yewie imu asem bia no omede baba betom Ghana man enyina ntofa kwadaroma one uraso nko e ba ya na amanebo a ewofie no ena Safo Kantanka Gari nyina ni daso de wonam firi dwuma so ahodo de akire ne meniyo ene ne dinyo ede ama amanfo wakasa bebre Ghana for de otiyete de otiyezwanti ono ankasa bo ne hu modin bebre ebe se mfihia aduanan wotwe ene ode ni mude ne ne dinye esi nkete se de ode aba no se so bia nso mu pa ese se bi monimu a se bi nya ado mesemeka se obi babo mo agya onan a enye se wankasa beto obo na waye ono abode hu modi bebre na oyeye nti ene onka ye hu biem obeya adom sonko de ama oman Ghana ene emu enipanyina adom sonko de ama ankonkre ene abusia nti se ne okwa the science nti na emei ene abusia na sore ma na dwumayefo na dofo ne mantemofo ene wono obuka ho nyina atwahia na yesu na bia yetwa na chi dwadwo na ye de akira manfo se ya hwere ya de pepi
It is a Cheddar Sapepe Eliti. What did Dr. Kwadwo Safo, Professor Emeritus, and then Uncle Hoopy. Madam, offer. Chairman, I think you have heard everything. We have some progress that Chairman must have come stand up. You have heard everything. So we welcome you. Sewaba, no need to be so good. Thank you very much. Chairman must kind of go for you. Chairman must kind of go for you. Chairman go for this. Chairman must come. Now was Chairman go for language, you don't know how to say. You say it's your hearing. And you know, yeah, doubtful. Me mama mo, me papa mo, me nua mo, Ghana mai. Na ya industrialist, philanthropist, evangelist. The list does not end. But it's a tree because who can say me tree ni papa? And so me a tree ni, me a santini, and I'm here Ghana ni. Nemo abrofo no ma betre abrofo ana oma kasa ya kai ho enso se hwe papa waka ba bia na ni kasa mu no e kire se o ji ba bia wo di free na enche bia na me ko hwehwe no menim se emre eswasa nemo ade konti a me ka ba bia me free no ohun me no waka kire me se u free hi. And I'm a book, I'm a free switch. Consider it. Ufri him. I'm in Tiasia. That was the first time me who said, so we are Santinio, we are Akainio, we are Bibini, Nasa we are Ghana ni, now free Krobi Swa. Wachi, a Krofu Frobi or any Dimbia, a different. And then me graha me pese me ka kire mo se sa nyansa no efie nyansa a wo behu ba bia wo free echi efri ba bia wo free papa Kwadwo Safo Kantanka na kire me first na me free fie ba me ma me wanti me a kire me papa mo wanti me a kire me enso me hia no o ma me hu se ba bia wo free no ekire bi sa wo ho biem a yese so wo hwehwe na mo me pese me ka kire mo baby I'm free and kasa ade a wokyerɛ me na no ne ade a ebia odigya me na me kura mu so ye because na me free se me nim ye no ne da hɔ but o ma me hu se third one nso ete se me bi ene se papa ka baby ya wo fa ka baby na nyina ya behia wa ha yen kan hu se ewo de ye dan na be fire ko nemum ye ba ya ye be ye no eno ena entwa ye chi eja eno ena be ma ye hu se ye yeremo ye nuanom ye nananom ye mbamo se ya be si dua bi a edua no utu a entu ti me pese me hye mo arehemu ne ma se me nua Kwadwo adwoa ne ekunafo the grandchildren the person mo nyina mo say you had one great grandfather, father and an uncle. So we'll be a one ye because Ghana and ye nyina na yetimidi ensa no adwuma etimidi kire nipa etimidi create adwuma na ekwaya na wonam so no eno ne megidie ye ka obrofuma ye can say industrialization ye wonsa no adwuma obetimi amane abaye afidi dwuma eno na broni can say industrialization enti Kantanka okukura tumi Kantanka asama na wo kan no say let's industrialize ourselves before we can
urbanize ourselves. You cannot urbanize a country if you don't industrialize the country. And on this note, I am here to continue the mission too. In who be all Ghana, what me try so no kasa kra be plane. Na ka bi kra me hu ye na fe no okofo. Ta na fe Kwadwo. Aha, saka na kasa de. Se nyame ya madom na se besai esi Ghana kwan so biem. Sa akonya no. Se me na mo se me mejemfa, eno so de ka ba kwa, metre mo de akọ. Someone you himself really be akon. Yes. Akon bia me be di bia no me ko di. Enti se me ko so a me do ko fo ka no me de be ko. And the pride is not because the car is strong and beautiful. The pride is that it is by us, it is from us, and it is with us. Timisremo eni diemu edi betu manum se muchiche mo re na ya hwe ade enso me gina hai ewu na ma menya akokudroi eka ensema me ka kire mu because me anso me hu se yemre no eswa timi esese ye bia no mo me yenye ni esese e boma ye bia no mo me yenye. Na wodi ebe bo nyina no ebetimi asesa o my Ghana. Kantanka yobia oye stronko. Me akasa me hunu no. Na me hu se we different. Me so me different pa. Nipa we bring to mase. So we shall say the greatest people are misunderstood. And the greatest people were not born great, they grew great. It's because they appreciated greatness. And I appreciate the greatness of this great man. So no matter where you be, in some way you are monka. Omo ba manie, sremo. Don't leave the memory. Don't leave the legacy. Don't let go. Let's continue. Tomorrow is another day. But yesterday's problem would become tomorrow's opportunities. And the death of our ancestors will become the courage, will become the faith and the grace for us to continue this journey. And I'm on here to maybe to Jabi. And so there in Kobe. And let's continue the legacy of Kwadwo, Safo, Kantanka. God bless you. God bless your family. God bless Ghana. And God bless wherever your spirits came from, because it doesn't look like it's going to end any moment from now. We will be here as long as God would grant us life. The tree will never die. God bless you. Thank you. You have said it all. This means you are strongly behind of us. Nana Ufuri, I think you can continue from there. Thank you. Yo.